Aha. Mhm. Bugün Türkmenistan'dan arkadaşım geliyor. Bugün Türkmenistan'dan dostum gelet. Kelip жатат. Yor degen. Gelecek ava. Mhm. Pazardan sebze ve meyve alıyoruz. Pazardan ovaşı frukt alıp жатабыз. Mhm. Kardeşi Leyla'dan yardım istiyor. Mhm. Leyla'nın dostu Leyla'dan yardım күтөтат. Mhm. Dos эмес, кардеш деген эмне? Бир тууганы? Kardeş, bir tuğanı geçiriz. Arkadaş Aha. demek o. Köpekten korkuyorum. İtten korkumun. Korkuatam. Азамат. Жакшы. Эң сонун. Бул тема уже сизге даана ясно түшүнүктүү болгон экен, э? Эми Aha. Шахназа эже улантабыз. Төрттөн. Ben ben fizikten anlamıyorum. Которобуз. Men fizikаны düşünbөй жатам. Физикадан түшүнбөй жатам. Туура. Annem soğuktan titriyor. Apam soğuktan üşüp titrep жатат дейт. Азаматсыз. Öğrenciler kayıktan uçak yapıyorlar. Мхм. Okuçular kayıktan kagazdan баягындай неме жасап жатат экен да. Самолет жасап жатышат дейт. Азаматсыз. Жакшы. Акыркы. Domates çorbasından hoşlanmıyorum. Domates bilем, pomidor bilem. Помидор. Pomidor çorbasından ança каалабай турам дейби? Жактырбайм дейт, э? Хоşlanmıyorum деген эмне? Жактырбайм. Жактырбайм дейт. Ооба. Дан деген тема түшүнүктүү болду. Кайсыл Ооба. жактан келип атат, эмнедени? Булардын Мгм. баары биз кыргыз тилинде грамматикасы дал ошондой, эч өзгөрүү жок. Ошон үчүн баарыбыздарга спокойно түшүнүктүү болду, э? Эми Алтынай, сенен улантабыз. Yönelme durumu. Birinciden 4'e çeyin oku. Öğrenci öğretmeni soru soruyor. Oturuz. Okucu okutuvcudan soradı. Сурап жатат дейт, э? Sorup жатат. Annem ve ablam pazara gidiyorlar. Apam jana ablam Ece mi? Ablam деген эжем. Apam менен эжем bazarga кетти. Базарга Ee, кетип жатышат. Antalya'ya hiç kar yağmıyor mu? Antalya'ga ешқачан жамгыр жабайбы? Кар. Kar. Kar дегеним. Аха. Kar жабайбы. Buraya gel, bul жака gel. Бул жакта түшүндүкпү? Каяка? Бизди Мгм. ошол жака yönlendiriyor, değil mi? Мгм. Каяка, кимге ошол суроолорго эмне кылабыз? Сурайбыз жана жооп беребиз. Элиз эже. Микрофонду ачабыз, жүзүбүздү көрсөтөбүз. Ким бетин ачпаса, анда окутпайм аны. Элиза эже, же Элиза деш керекпи? Жашыңыз канчада экен, я? Так, жооп бербей жатат. Айды же улантабыз. Мгм. Size çok teşekkür ediyorum. Kime Sizge çok teşekkür ediyorsunuz? Kime soru, değil mi? size evet. Hı. Bu жанагы барыш чыгыш жөндөмөлөр жана Ооба. дан ошондой Ооба. туруп. Барыш, чыгыш, илик, Мгм. ошол жөндөмөлөр бардыгы. Şu Кийинки. güzel çiçeğe bakın. Ушул жакшынакай эмеге кара дейт. Гүлгө. Жакшы. Dağcılar dağın zirvesine çıkıyorlar. Dağcı. Dağcılar. Ажылар деген тоого чыккан адамдарды биз эмне дейбиз? Альпинист дейбизби? Alpinist. Olsun alpinist gene. Да, Zirveye degençi. зирве деген чокуу. Alpinistler тоонун чокусуна чыгып бара жатышат. Азаматсыз, жакшы. Акыркысы. Bugün işe erken gidiyorum. Bugün işime erте кетип бара жатам. Азаматсыз. Каяка кетип бара жатасыз?
ишме. Суроо каяка, каяка же болбосо кимге? Бул түшүнүктүү болуптур, жакшы. Эми дагы бир теманы өтөбүз. Дан, даха, эн. Булардын негизи баардыгын өткөнбүз, бирок кайталоого атабыз. Sıra kimden? Sıra эркинден. sizde. Okuyubuz. Hı. Bundan da төрттөн okuyubuz ha? Серхат эркинден даха узун бойлуу. Серхат дейт, эркинден кыйла эле бою узун дейт. Аслихан Букеттен даха буюк. Аслихан Букеттен кыйла буюк дегенде чоңураак Чоң. беле? Чоң. Ооба, Чоң деп чоңураак. Бүгүн дүнден даха сыжак. Бүгүн күн кечегинен ысык дейби. Keçekinden dağı da ısık deydi. Жақшы. Üçüncü sınav ikinci sınavdan daha kolay. Üçüncü sınav ikinci sınavdan kıyla жеңилирээк дейт. Azamatsız. Жақшы. Алтынай. İstanbul Konya'dan daha kalabalık bir şehir. Bir Hı. şehir. Oturuz. İstanbul Konya'dan dağı Dağı da. kalabalık. Ошо которун Dağı da dağı kalabalık da. деген эле. Kalabalıktan köp. Население köp. Ошондой İstanbul Konya'dan dağı da көбүрөөк bir мындай Да, kalabalık көбүрөөк Шаар. köp bir şehir deydi. кандай Köp, adamdары көп болгон bir şehir деп атат. İstanbul Konya'dan dağı көбүрөөк мындай адамдар көбүрөөк. Kalabalık деп не только адамдарга айтылат. Мисалы, kalabalık деп баардык нерсеге айтылса болот да. Бул мааниси эмне экен? Көп деген маанини билдирет экен. Түшүнүктүүбү? Мисалы, трафик çok kalabalık десем эмне болуп которулат? Кандай? Tрафик çok kalabalık десе кантип которулат? Kim билет? Айтып. Tрафик çok kalabalık. Машина көппү? Пробка, Пробка деген. Проб. Жакшы. Кийинкиси Алтынай. Sizin bahçeniz onların yok. Sizin bahçeniz onların bahçesinden daha geniş. Geniş деген кантип которулат? Кенен. Geniş деген андан дагы мындай Кенен. кең, чоң болот, кенен. Sizin бакчаңыз алардын бакчасынан дагы чоң мындай, кенен. Жакшы. Акыркысы? Pazardaki sebzeler markettekilerden daha taze ve ucuz. Pazardaki savizlere Жок, себзелер, себзе ve meyve. Ne деп которулат? Овощи. мындай жемиштер маркеттегиден дагы мындай таза анан уcuz. Taze değil, свежий деп которулат. Свежий жана ucuz, Ucuz, арзаны. арзан. Азаматсың, жакшы. Чолпон эже, жактасызбы? Жүзүбүздү ачабыз. Merhaba Haluk Hocam. Merhaba Merhaba. arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? İyi. İyiyiz, teşekkür ederiz. Эми азыр эн дегенге жеттик. Эн кыргыз тилинде дал ошондой, э? Мисалы, англис тилинде the best. Төрттөн окуйбуз. Чолпон эже. Sınıftaki en akıllı öğrenci Yıldız. Чолпон эжеге башынан бери эч үйрөтө албай койдум. Үйрөтө албай койдум. И менен ини туура окуш керек. Алмаштырбаш керек. Sınıftaki Sınıftaki en akıllı öğrenci Yıldız. Которобуз? Окуудагы жакшы окуган, эң эле жакшы окуган Yıldız болуп калатпы, ушундай э? Класстагы дейт, э? Сынып деген класстагы эң жакшы окуганы Yıldız.
Эң Öğrenci. акылдуу окуучу. Okuç, yıldız. Экинчи. Dünyanın en uzun nehri Nil Uzun. Nehri. Болду, А, бардык pat, точкаларды pat. Dünyanın uzun nehri Nil Nehridir. Которобуз? Dünyadaki en uzun darya Nil Daryası değil. Жакшы. Үчүнчүсү. Dünyada en büyük çöl Sahra çölüdür. Dünyadaki en çoğun çöl Sahara çölü. Азаматсыз. Төртүнчүсүн да окуп коюңуз. Uzun ömürlü hayvan kaplumbağadır. Каплумбаадыр. Kaplumbağadır. Эмне кылабыз? Жумшак кыны окубайбыз, тек гана созуп коебуз. Эң Kap- узун өмүрлүү hayvan каплумбаадыр. Ömürdeki en uzun hayvan kaplumbağadır деген бұл қандай болып қалады? Ең uzun ömür. Которобуз. Эч ким жардам бербесин. Чолпон айжа муну жакшы билесиз. Жануар. Hayvan Ташбақа. деген жаныбар, Ташбақа. Ташбақа. Дүниедегі uzun ömür көп жашаған жануар бұл ташбақа. Азаматсыз эң сонуна жекем. Элизеже дагы бир попытка кылып көрөлү. Элизеже связька чыгат бекен? Элизеже. Айдыжы, сиз окуңуз. İstanbul Üniversitesi Türkiye'nin en eski üniversitelerinden biridir. İstanbul Üniversitesi Türkiye'nin en eski üniversitelerinin biri. Азаматсыз, жакшы. Кийинкиси. Çin dünyanın en kalabalık ülkesidir. Kıtay dünyanın en nasyonel ülke. Bugün son yılların en soğuk günü. Bugün akırkı yıllardan da en soğuk gün. Акыркы жылдардын эң Yılların күндөрү. soğuk günü. Жакшы. Бул тема баарыңыздарга түшүнүктүү. Бул уже аябагандай жеңил, кыргыз тилине окшош болгон үчүн дагы жеңил. Эми та жаңы тема өтөбүз. Sıra кимде? Шахназ эже, сизде. Boyacı evi boyuyor. Которобуз? Boyacı kimle? Üyü, Boyacı evi degen üyü. Бояжы деген боёочу дейт. Сөзмө сөз которгондо боёочу. Boyacı üyünü boyup жатат. Эви боёр. Үйүнү деген жок, үйдү деп атат, Evi, üydü boyup жатат. Sizi de onu da tanımıyorum. Sizdi de anı da tanımay жатам deyip. Bu hediyeyi size vermek istiyoruz. Бұл белекти, бұл hadiyeni sizge бергим келип турат дейт. Жакшы. Bugün yemeği ben pişiriyorum. Bugün тамакты мен pişirip жатам дейт. Бул кайсы суроого жооп берет экен? Шахназ эже. Бұл zaman geçiyor deyт. Кыргыз тилинде кайсы суроого жооп берет? Kimde? Кимди, эмнени, кими, Emre. неи деген суроого жооп берет, Алтынай. Takip etmiyor musun Altınay? Кандай? Takip etmiyor musun? Түшүнбөдүм. Takip деген карабай элесиңби дейт. Кака жеткенин карабай элесиңби Жок, дейт. азыр карадым, бирок адашып кеттим да кийинкисин. Алтынай.
Tarık kaydı masanın üzerinden alıyor. Tarık Адамдын kimdi? аты. Адамдын аты. Ha, Tarık kaydı Кагыт деген эмне? kaydı Барак. Дарактын мындай бутагынан Жок, жок. Дарак эмес, барак. баракты. Барактын masanın üzerinden alıyor. Маса деген эмне? Стол. Barak stolдун üstünden alınat. Масанын üzerinden alıyor. Эмне дейт? Баракты столдун üstünden алып жатат дейт. Osman Bey her gün arabasını yıkıyor. Osman Bey her günde arabasını ney? İşte de Жуйт. Yıkıyor деген yıkıyor. сайын дейт. Күн сайын эмне кылат экен? Машинасын жууйт экен. Juyut. Yaxşı. Figen Hanım saçını kestiriyor. Figen Hanım saçını kırptı. Yaşlı adam Жатат. balkondaki hani Кыркып жатат. kırkıp çatat. Yaşlı adam balkondaki çiçeği suluyor. Yaş adam yaşlı Yaşlı дейт. Yaşlı деген кантип которулат? Кары адам. В возрасте адамы. Ооба, туура. Алтынай. Kara adam balkondagi gülді сугарытат. Жалытат. Суулап жатат, азаматсың. Sulap çatat. Öğretmen puanlarımızı ne zaman açıklıyor? Okuçu, öğretmen bugün okuçu oldu. Öğretmen Okutucu, окуучу. mugallim, okutucu, puanlarımız mı? Оценка балдарыбызды качан? Baldarımızdı kaçan aytat? Бал деген эмне экен түркчөсү? Кубанова. Puanlarımız. Куан. Негизи Алтынай аябай жакшы окуйт, аракетчил өзү да. Түрк тилин Бирок сүйүп. bugün çarşap Кыз. bugün çarşap kalktım da. Бүгүн эмне болду? Көп иш кылып койдуңбу же ооруп атасыңбы? Çok жақсы эле сабактар көп болду. Аллахым жеңилдик берсин иншалла сага. Жакшы, азыр Чолпон эжеден улантабыз. Чолпон эже, бияктасызбы? Мына группага жазсат го. Ким жазды? Менин голосум сиздерге угулбай жатат дейт, э? Элиза эже эмес бекен? Элиз эже. Элиз эже, биздин сүйлөгөнүбүз угулуп аткан болсо, микрофондо Wi-Fi деген жер бар, ошо Wi-Fi'ди ачыш керек. Түшүндүрүп коесуздарбы бирөөңүздөр кирип, пожалуйста. Чолпон эже, сиз менен улантабыз. Саат кач? Кайсы жерден кылсак экенбиз? Окуңуз. Saat 7'yi 5 geçe kalkıyorum. Которобуз? Saat 7'den 5 minut öttü deydi. Kalkıyorum дейт. Kalkıyorum деген ойгоном деген сөз, э? Качан ойгонот экен? Saat 7'den 5 minut ötkönde oygonum deydi. Азаматсыз, жакшы. Кийинкиси? Saat 12'de öğle yemeği yiyoruz. Saat 12'de öğle yemeği yiyoruz deydi. Öğle yemeği кайсы болуп калат? Saat 12'de түшкү тамактанабыз дейт. Түшкү тамакка. Жакшы. Кийинкиси? Tren saat 3:20 kala hareket ediyor deydi. Tren saat деген бул окуй турган тренировка убактысы го дейм бул, э? Трен деген
Poyezd. Poyezd qanchada jiladi deydi? Поезд деген 14-төн 40 мүнөт өткөндө жылат дейт. 14-40та. Сиз бул жагын айтып эме кылбаңыз. Биякта окуйбуз. 3:20 кала. Кантип которулат? 3-кө 20 мүнөт калганда да да. Кала. Жакшы. Haberler saat 8:30'da başlıyor. Kabarlar, жаңылыктар saat 8:30'da başladı. Азаматсыз. Сонун. Кийинкиси. Çocuklar saat 10'u çeyrek geçe uyuyorlar. 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 Бул у тамгасы бар го, биздеги у. Ошону ый деп окуйсуздар. Ый. Uyuyorlar. 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 Balдар saat 10:30'da uкташат да. Çeyrek geçe. Çeyrek деген эмне? 15 мүнөт өткөндө. 15 мүнөт өткөндө. Saat 6:10 kala dersimiz bitiyor. Кантип которобуз? Saat 6'ga 10 минутта калганда окуубуз бүтөт дейт. Сабагыбыз бүтөт дейт, Азаматсыз Топун айже. Сонун да кезек Айдыжыда. Айдыжы, Элизажен микрофон иштедиби? Кирип атам, Сиз иштеп азыр атабы? мен Мен Wi-Fi'ди угуп басам деди. Жакшы. Бул жакта benim bir günüm деген бар экен. Benim bir günümü anlatın. Sabah kaçta kalkıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Kaçta uyuyorsunuz? Yemekleri saat kaçta yiyorsunuz? Saatle alakalı. М, Her bir şeye мхм, saat koyacağız. мхм. Ben her sabah saat eee, Aydıcı. aha, просто айта албайтым. Ben her sabah saat 6:30'da uyanıyorum. Fajr namazını Sabah namazını kılıyorum. sabah namazını kılıyorum. Namaz kılmaktan önce abdest alıyorum. Evet. Abdest alıyorum. Sonra sabah namazını kılıyorum. Eee, sonra çay içiyorum. Барыңыздар, даярданып туруңуздар. Азыр барыңыздар айтып бересиздер, хорошо? Ага. Hı. Sabah yemeğini yiyorum. Sonra işe gidiyorum. İşim Sabah saat yemeği 9. Türkçe'de nasıl? Ha? Sabah yemeği Türkçe'de nasıl söyleniyor? Kahvaltı yapıyorum. Güzel. Kahvaltı yapıyorum. Kahvaltı yapıyorum. Kahvaltı деген сөздүн дагы кайсыл жактан кантип келген билесиздерби? Kahve менен эмеспи? Kahvaltı. Kahve менен связаны, э? Hı hı. Kahve altı. Ушул сөз kahve altı деген сөз айланып отуруп kahve altı анан kahvaltı болуп калган да. Emne için altı? Kahve altı kahveden önce içilecek, yiyilecek bir şey. Ha. Aldı деген söz. Kahve içerdin aldığında Hı жей турган нерсе деген мантыкта бул жакта логика. hı. Aha, улантабыз. Sonra işe gidiyorum. İşim saat 9'da başlıyor. Saat 9'dan geçki kандай эле? Geçki 6 деген. Akşam. Akşam saat 6'ya kadar çalışıyorum. Sonra eve gidiyorum. Saat 23'te yatıyoruz çocuklarla. Saat 11. Saat 11. Bu kadar kısa hiç hoşuma gitmedi açıkçası. Ben daha çok beklerdim. Hı hı.
İsterseniz yine hazırlanabilirsiniz ve Tamam. söyleyebilirsiniz. Tamam mı? Başka ablalar söylesin diye. Şahnazacı, siz de uaylı. Evet, sizin bir gününüzü dinleyelim. Ben her sabah saat 7'de uyanıyorum. Hı? Ee, ve 7:30'da завтрак ne болды? Kahvaltı. Kahvaltı kahvaltı yiyorum bu Yapıyorum. Kahvaltını yapıyor. yapıyorum bu arada. Kahvaltı yapıyorum. Sonra 8'de işe gidiyorum. Ben İşemiz işe. İşe. işe gidiyorum. Gidiyorum Benim diyorum. gidiyorum. Benim mesleğim acil yardım ambulansı bulabilir. Tez Acil yardımı. yardım. Acil yardımda çalışıyorum. Acil yardım çalışıyorum. Sonra Hemşire misiniz? saat 12'de Hemşire misiniz? Hemşire degeniz öyle ya. Medistra. Медсестра. Yok, felçer. Hı? Felçer, tez yardım. Alдағы Tez başka yardımda. işte. Ha, Alda spes başka o. ha, жақсы. Доврачебный yardımda. Бұл жақта чолпан әже да бар, алдағы медсестра. Экоңыздар почти что meslek aynıymış. Чуза. Devam ediyoruz. Sonra 12'de öğle yemeğini yiyorum. Hı hı. Akşam 9'da, нет, bizdeki sutkada bir sutka. Hmm. Şu sutka Bir qanday gün bo'lib boyunca qoladi? çalışıyorum diyebilirsiniz. Bir Ya da yarı gün gün sonra çalışıyorum. bir gün çalışıyorum, bir gün sonra çalışıyorum. Bir gün Ertesi boyunca. günü qanday? Bir gün boyunca. Bir gün boyunca çalışıyorum. Hı hı. Şu. Bitti mi? Bu kadar mı? Saat kaçta uyuyorsunuz? Genelde. Genelde. Kaçta uyuyorsunuz? Qaysi vaqtda uxlaysizlar degan tushundim. Bunday Genel men degan söz ko'p uchurlarda qanchada uxlaysiz degan so'rov. Ko'pchilik şu uchun. жұмыстан шығып келіп 9'da uxlayız da gündüz. 9'da uyuyorsunuz. Tamam, anlaşıldı. Teşekkür ederiz. 9'da. Altınay. Benim bir günüm degende Hı ben sabah sonra 5'te kalkıyorum hı. ve yüzümü yıkarım. Bunu Yüzümü yıkıyorum. yüzümü yıkıyorum ve saat 5'te namaz kılıyorum. Hı hı. Ve saat 6'da Kur'an dersine gidiyorum. E, Online mı? online, Yüz yüze mi? online, Tamam. online. Online. Saat 7'de gitmek 7'de ders için bitiyor. Bir saat mi oluyor? Kur'an. evet, saat 7'de okula gitmek için hazırlanıyorum. Hı hı. Ve saat 8'de çay Kahvaltı. Yap. kahvaltı yaparım ve sonra okula giderim Hı hı. ve okuldan bir yarım da qanday aytadi shunda? 1:30'da 1:30'da gelip dönüyorum. peshin Yok, qaytam degen ha, dönüyorum. 1:30'da gelip 1:30'da Dönüyorum. dönüyor dönüyorum ve e, peşin namaz kılıyorum Hı hı. ve Öğle namazı болады. Öğle namazı. öyle mi? Anam kara mektep diyorum. Sonra tekrar okula gidiyorum.
Sonra tekrar okula gidiyorum. Tekrar. Koşuşturacağız. Kanday? Tekrar men aytala. Tekrar Okula okula gidiyorum. tekrar okula gidiyorum. Hı hı. Koşunca sabahlarım Hı. vardı arkadaşlar. Hmm. Ha, Ekstra bir derslerim var diyebilirsin. Ekstra derslerim var. Hı hı. Ve ondan 4:30'da geliyor. Biliyorum. 4:30'da geliyorum. 4:30'da sadıkta ona editle. Sadece kreş. Kreşe varıyorum. Kreşe gidiyorum. Kreşe gidiyorum. Ee, Saat 5'te Kardeşimi alıp dönüyorum. kardeşimi alıp dönüyorum ve eve gelip Eve gelip asır böyle ikindi namazı. ikindi namazını kılıyorum. Hı. Ve 6'da Akşam namazı kılıyorum. tamam. Tamam. Akşam Akşam yemeğini yiyoruz. Saat 6'da akşam yemeğini yiyoruz. akşam yemeğini pişiriyoruz. Pişiriyoruz. Tamam. Pişiriyoruz. Ve 7'de şam okup ondan çay içiyoruz kardeşim. Akşam namazını kılıp sonra akşam Akşam namazını kılıp sonra akşam gidiyoruz. yemeğini yiyoruz. Yemeği yiyoruz. Saat kaçta Ee, uyuyorsunuz? Kanay? Kaçta uyuyorsunuz? 12'de. Saat 12'de uyuyoruz. 12'ye çayın sabah kılıp devam kılıp. 12'de uyuyup da saat 6'da mı kalkıyorsun? Yani günde 6 saat uyuyorsun. 5'te 5'te. 6'da 5 saat mi uyuyorsun? 5:30'da 6'ga yakın. Hmm, Ne güzel, maşallah. Çok çalışkan birisin. Aferin sana. Çolpan Ayhan, evet, sizi dinleyelim. Ben saat 5'te kalkıyorum. Hmm, Ee, saat 5 5:30'da hı hı. namaz Namaz kılıyorum. e, namaz kılıyorum. Hı hı. Hmm, Saat 7'de kahvaltı yapıyorum. Hı hı. Saat 7:30'da işime gidiyorum. Hı hı. Ben hastanede hemşire çalışıyorum. Hemşire olarak çalışıyorum. Hemşire olarak çalışıyorum. 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 Hı hı. E, Çalıyorum деген кантип которулат? Kim айтат? Ne degen? Çalıyorum. Çalıyorum. Kılıvatam Çalı atam degen mi? Yok, yok. Kılıvatam degen mi? yok. Çalıyorum деген uurdап жатам дейт. aa, e, Hırsızlar çalar. Niye? Uğurlar uğurdayt деген söz. Hmm. Дальше e, benim hastanede saat 8'te başlıyor. Hı hı. Hmm, Saat e, 12:30'da yemek yemiyorum. Yemiyorum mu? Yemek tamak içем обед деген қандай болушы еді? Aa, yemiyorum деген жебейм деген сөз да. Yiyorum deseniz anda jeyim деген söz болды. Yemek yiyorum. Yiyorum. Hı hı. Yiyorum.
Ee, hmm, saat Кылпынайт. 5'te akşam Аябай чарчагансыз го, иә. Араң эле турасыз го. жұмыштан келген Калайын деп. Да, жумуш оор. Түшүнөм. saat 5'te akşam gidiyorum. Eve gidiyorsunuz saat 5'te. Eve- Tamam. Saat 11'de Hı hı. uyuyorum. Uyuyorsunuz. Diyor. Şimdiden uyuyabilirsiniz. 15 dakika kalmış. Tamam. Бул жакта Элизеже кандай болду экен, я? Элизеже болуп атабы? Ассалам Эми алейкум, намаздардын аттары түркчө ушундайбы, сабак намазы, öğlen намазы, акшам намазы, мындайбы, Ооба, э? ооба, ошондой. Асыр намазы эмне дешет? Мен асыр деп айтсам түшүнүшпөйт да алар, асыр кайсы. Вот почему они, мен барып сурасам түшүнбөй коюшкан да, мен аме булар намазды билбейт экен деп. Жок, асыр деген даже араб тилинде асыр го, негизичи. Магриб, асыр түшүнбөйт экен, э? Түшүнбөйт. Икинди дешет, акшам намазы дешет. Ятсы дешет, жатып аткан куптан намазды ятсы деп айтышат. Асырды эмне дешет? Икинди. Икин? Икинди жазайын, э? Неге икиндики, интересно? Икинди. Да, өзгөчөлөнгөн ятсы. Ятсы деген куптан. Калгандары öğle namazı, анан акшам намазы, сабак намаз болуп кетет. Окуyorum değil, kılıyorum, değil? Кылыyorum. Намаз окубайт, намаз кылынıyor burada. Сигаранды айтканбыз, э? Sigara içiliyor. Ya içiliyor. Evet. Sigara içiliyor. Жакшы, азаматсыздар. Ушуну менен жыйынтыктайбыз, урматтуу достор. Кийинкиде дагы жаңы темаларды өтөбүз. Может, улантабыз. Сиздерди дагы да көбүрөөк сүйлөткөнгө аракет жасайм, иншалла. Азыр да даярдыктуу болуп келсеңиздер болот. Даже мисалы азыр өзүңүздөр туурасында айтып бериңиздер дегенде, ар ким ар кандай айтты го. Кээ бирөө көп нерсени айта албай калды, дөнүyorum же болбосо сөздөрдү билбей калды. Сиздер заранее композицион жаза билирсиңиз. Даярдап койсоңуздар болот өзүм туурасында, э? Постоянно айта турган кылыпчы. Менин хоббим, менин кыялым, менин үй бүлөм, ушундай сыяктуу полный темага даярдап келсеңиздер болот. Кийинки теманы уже определять этип коеюн. Кийинки жумада кайсы темада сүйлөшөлү? Ушуну менен 6-күн өтөбүз, э? Ушуну менен 6-күн өтөбүз, бирок 6-күнкү китеп менен улантайлыбы же болбосо мультиктер менен улантайлыбы? Кандай дейсиздер? Болор берет, анан көбүрөөк ушинтип сүйлөп, өзүбүз жөнүндө айтып, мындай көбүрөөк болушунча сүйлөшүш керек болду. Анда китеп менен улантабыз, 6-күнгө даярданып келесиздер. Бул уже связанный бир күнүм. Могу дан önce, дан sonra буларды 6-күн өтөбүз, бирок ошого жараша сиздер менин бир күнүмдү жакшынакай кылып даярдап келиңиздер. Мисалы Бүгүн эми чалапчу эле айтып койгон. sonra bunu yapıyorum, saat 6:30'a kadar деп мына ушул темалардын баардыгын тщательно. Бул темалар билесиздер, записанный видео, полный видеодо бар, даяр. Ушул жактан дагы бир сыйра карап даярданыңыздар. Хорошо? Ошондо тапшырма менин бир күнүмдү жазабыз, э? Тапшырма менин бир күнүм жазабыз. Меники 3-кө